Are kupengo Jehova mopi wa rona. Are rapele. Jehova harabo tibi basiriba ribita uwena. Wanere rebai tsepelang bajwalo kataba ya sioni ekekenya sisinyea. Eti lenka usafeling. Kika horering tuso yarona elibitong lahau Jehova. Ya ente mahodi malefasi. Mea boloka nete ka usafeling. Amen. Puteo halalelang akalene khoto le reko ke modimo wa rona le ntata rona ele morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Singona kare utempelena harikena relentsulengwe harikena karo tempelena harikena reba memilwenki Kriste harikena karo tempelena ukena usakhatatse ore uyahudi leng kampo uye mwenyenyane pele o Jehova rebanterotle kikaona artsweleng pele rorise lebitso la Jehova hare momema Hosanna 124 atamelango Jehova le minela di hallelujah. Adule mfase
re ntse re leboha hoba matlhonolo otlhe a hodimo ha hae le rona re tlamehile re be hodimo ho yena. Dumelang bontate. Bomme ke a le bona le distepezana, dumelang tsatsing lena. Ao le lekgotla la ka kereke ile di holiday. Dumelang. Ha re tadima mo Pesalome o ntse a bua le rona Pesalomeng ya hae ya 130. Ore Jehova botibong ba bodiba ke bitsa ho wena. Morena utlwa lentswe la ka. Ditsebe tsa hao a di ke di seke le thapelo ya ka. Jehova, ha o ka lotolotsa makgopo, ke mang ya tla emang pele a hao morena, empa tshwarelo e teng pele ho wena. Le rona a re keng re bitse modimo wa rona, hobane ha ka lota makgopo ke mang ya tla emang pele ho yena. Re tswele pele ho bina, re mo rorise ha re minela Hosanna 3-1. Modimo o re neile ntswe la ona, le letle la ona.
Hatsatsi le phirimile la bophelo bo felang. Tlamehile re hopole ho ba mahlo a rona a ho Jehova. Hobane le ha re sitwa ke meleko, mahlo a rona a tlamehile a dule ho Jehova. Ke ka hoo Dafita Psalmeng ya hae ya 15, Psalm 15, a buang le rona ka mantswe a reng, Jehova, moeti wa hao e tla ba mang tenteng ya hao? E tla ba mang ya tlang ho aha thabeng ya hao e halalelang? Ke a phelang ka bokgabane, a etsang ho lokileng, a bolelang nnete ka moo e leng pelong ya hae ka teng. Leleme la hae a le na diketsaletso. Ke mang moeti ka tlong ya Jehova tsatsing lena? Ke a phelang ka bokgabane. Ke ka hoo re kopang Jehova, ha re ntse re minela mina thoko ba a re ne pelonola. Hosanna 2:5-9. Bulla di tsebe tsena tsa ka obane ke rata ho bolella ba sitwa. Ke a re ntse re bitsa Jehova. Ha tswela pele Dafita Psalmeng ya 62 temaneng ya botlhano bua mantswe a reng, moya wa ka o itshepela Modimo, obane tshepo ya ka e tswa ho wona. Ke lefika la ka ruri le thuso ya ka, ke qoboshiane ya ka, nke ke ka sisinyeya. Pelo ya ka
le kganya ya ka di dutse ho modimo wa ka, hobane le qobošiane ya ka, hobane Jehova ke yena qobošiane ya maphelo a rona. Ke ka hoo ke re mo kopang hoseng ona ore a ke a re nepe lenolo. Hosanna 3:2-3. A le nkutlwe ke a le utlwa. Ha ke tshela noka ena e ntsho, ntate o se ke wa fela pelo, hobane ke tla be ke ntse ke kgeloa empa o ntshike ka diatla tsa hao. CMM a ko dumedise go utlwa, ke tse gore CMM a Ga-Rankuwa e teng na, re batla Ga-Rankuwa specific ke re dumedise. Ishwe mabopane o teng a ba tsebe o bile o lokile.
kopane verse e teng. Re a tla fudiwang lehlwa ke Hebron. Hebron o teng. Le puteng ke bona motswalle wa ka wa ko Madidi a ko fe be specific.
ntate Mokoena o tlisitse bontate ba fela mohau ba ne ba ntse ba re o se fele mohau. Akasia ko dumeditse batho. Lala ho na re ntse re eme ka maoto jwalo a re tiiseng bomong ba rona o Jerusalem. Let us, I stand tall. Hosanna 3:10 ke sikile ke Jesu ke ditso yena temanele ngwe le letlhaso la yona.
a duleng fase. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya rona ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova re tla e fumana o tswa bukeng ya Mike chapter 6. Mike chapter 6. Temaneng ya borobedi le tse latelang. A re fumane yona e baleha ka tsela ke ena. Mike chapter 6 verse 8. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena, gore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho o tsebisitse se leng molemo. Hosanna 122 tumelo ke na le yona. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. A Jehova a tadima Israele. O bona e le setjhaba se lahlileng Modimo. Yaba o bua le bona ka mantswe a kgalemelo o tswa lentsweng la moprofeta Isaiah kgaolong ya pele. Temaneng ya 15 le tse latelang ka mantswe a reng, le a le ka otlela matsoho nna, ke tla lebisa matlho a ka hosele. Le a le ka tisa dithapelo tsa lona, nke ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, ihlatsweng le hlwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele ya matlho a ka, le sang ho etsa hampe. Ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le tshireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, mme le emele nyeho ya motlholohadi, mme le tle re lokise ditaba, o bolela Jehova. O re ho rona le ha dibe tsa rona di ka ba kgwebedu jwalo ka crimsone, di tla soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgwebedu jwalo ka scarletta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku.
ha le rata ho utlwa le tla ja monono wa lefatshe ha le rata ho utlwa le tla ja monono wa lefatshe nna le wena ha re rata ho utlwa hobane ha re na lerato ha re rate modimo wa rona ebile ha re rate bana beso nna le wena ha re etse o lokileng ha re sireletse dikgutsana le batlholohadi empa ka re le batho ba emotsweng sebeng wa tshwanela hore ikatumetsa ho Jehova ka ho ipolela dibe tsa rona hobane Jehova o lokile ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng Hosanna 251 haufi le morena haufinyana. Hi guys. How's it? Cool. Good. Ona le motho thoko wena ke. Tsatsing lena o kare ha ona motho tla be le ditsietsi. Except ntate Mokwapa. Go botse motho a thoko wena hore na o dutse ha o filima.
Ar dumedisana dumelang bana ba ntate re amohelana ka hare ho tempele ka mantswe a Ja, Sonde. How are you? I'm fine. I'm not. Yeah, that's super. How would you know that's good? tsatsing lena bona bontate ba tlile ntate Matlhare le ntate Mokoena ba na le ditsietsi bane
ba tlamehile ba tlise bontate ka kerekeng mara ba tlholeha. So ke be ke re mo bona ke ra moya o halalelang o teng Akasia. Tlang re le apese re le etse ka o loka. Ya ba ke kopa moruti wa pensele ya tsamaiswang ke moya o halalelang moruti Ntai. O ra tsamaye le bona ka moya o halalelang a ba foke ka isopa. Hobane o ka re bontate a ba bina ba robetse a ke sa tseba bontate ba etsa jwang. So re tlo tshwarela tshebeletso ya tsatsing lena ya Presbytery Day ya bontate ke moruti Ntai. Ke kopa bontate le ba mphahamise ka pina e matla. Tate Mangokwane ke a o tshepa le bontate ba kaofela mara e matla e bontsha hore le bontate. Thanks, Rev. Just one. Bomme le bontate phutheho ya modimo e ratehang ke nka sebaka le motsotso ona ho le dumedisa lebitso le matla la mopholosi Jesu. Amen. Congregation of the Lord, let me take this moment and greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Ke rata ho leboha baruti ba mona lapeng. Let me thank the local barutis, Ntate Moruti Montla le Ntate Moruti Chibalo. both baruti Montla as well as Chibalo, Lekgotla la kereke mona lapeng. the church council, Phutheho ka kakaretso. the congregation in general. Ke rata hore ho lona dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. I greet you all who get into this temple. Me modimo o le ruise molemo o sa feleng. May God give you eternal grace. Ke tlo kopa re qale tshebeletso ena hantle.
Let us start the service correctly ka ho bina ho tswa difileng tsa rona tsa Hosanna. by singing from our hymns. Hosanna 7:2, ba tshwereng tsa Sione ke 348. Hosanna 7:2 ke ditemana tse 4, jo khalifo ya modimo e bifile, e benya e thetheretsa, jo lehodimo le tuka ke bohale, jo sefefo sa ditlepetsa, le tla tshabela kae ba etsa dibe, ha ho tshabeha hakana, o tshabeha ho Jesu ka pele, Jesu ke kgotso ya rona. Ditemana tsohle tsa sefela sena ka mafolofolo. Modimo ibenya ete teretsa, jole modimo le tuka jebo, Joseph posa jisete eta tade bye bye au tabea atana utabela ute sokangene eso ki foto ya rona eso ki foto ya rona Inamuluha lelelale katepo before sise seyakuta sipapaluhu lataji ruako ditulo ajifutuleka
ne ke re fela ke le hopotse hore na khotso ya lona ke mang. I just wanted to remind you, where is your peace? Ka nako ye nngwe re na le ho lebala moo khotso ya rona e leng teng. At times we tend to forget where our peace is. Re batle dikhotso tsa lefatshe. We look for peace in this world, Empa dikhotso tsa lefatshe but the peace of this world di re bontshitse hore have shown us that ho na le mo di fellang teng. at some point there is somewhere they ended. Empa mmina thoko o re khotso ya rona ke Jesu wa rona. But this song says our peace is our Jesus. Ke ka hoo lebitso le leng la Jesu enwa. That is why another name of this Jesus Ho thwe ke the Prince of Peace. ke Hosanna ya Kagiso. Hobane mo Jesu a leng teng Because where Jesus is, ho tlameile ho rene khotso. there must be peace. Le ha re lwana Even when we fight, ha Jesu a le teng when Jesus is there, re lwana ka khotso. we fight with peace. Ke ka hoo mmina thoko a reng That is why this song says, Jesu ke khotso ya rona. Jesus is our peace. Bomme le bontate ka ntle le tshenyo ya nako Without any waste of time, congregation, re mathela lentsweng la modimo. we go to our scripture reading Buka ke ya pele ya Bibele, from the first book of the Bible, buka ya Genese. Genesis Re tla bala temana kapo kgaolo ya bosupa. chapter 7, Temana re tla bala ya 17. verse 17. We shall read from the book of Genesis, Re tla buisa go tswa mo bukeng ya Genesis, chapter 7. kgaolo ke ya bosupa. We shall read verse 17 up to verse 18. Re tla buisa temana ya lesome le bosupa Mme le ke- lesome le borobedi. Mme ke tla kopa ntate e ke tsamayang le yena a re etelle yona pele ka leleme la le tshwereng. Genesis chapter 7, verse 18 to 19. E buisega yana ka phetolelo ya Setswana. Ke fa morwalele o tla mo lefatsheng malatsi a le masome a mane. Metsi a nna a golela godimo, a tsholetsa mokopo, wa tlhatloga, wa katoga lefatshe. 18. Metsi a kokomoga, a nna magolo thata mo lefatsheng. Mokoro o ile wa kokobala mo godimo ga metsi. Amen. Genesis 7 verse 17 to 18 e baleha ka mokgwa le tsela. For 40 days the flood kept coming on the earth. And as the waters increased, they lifted the ark above the earth. The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the earth. Amen. Re a rapela. Modimo re a o leboha ka lentswe la hao. Lentswe la hao ha le bua rona batho re a gutsa. Hobane lentswe la hao Modimo wa rona ke dijo ho ba hlokang dijo. Ke tshepo ho ba hlokang tshepo. Ke pidisi ho ba kulang. Lentswe la hao ke dintho tsohle. Ke ka hoo moroki a reng ha o bua monghadi tswalo le se le fele. Modimo wa rona re a o leboha hoseng hona. Hobane re a tseba hore it is not by might nor power that many of us are here today. But Lord God, we are here being reminded once again of your grace that is still sufficient for each and every one of us. Mohau wa hao o re lekane. Ke ka hoo re o binelang tjena Modimo. Ka nako ye nngwe ha re sa o binele, ke ipotsa dipotso Modimo wa rona hore ha mohau wa hao e le kwetsa e kakang, hobaneng ha re tlameile ho rorisa, re tlameile re inahane habedi. Tsatsing la kajeno re tlile kwano senatla sa holoka, ho tla re boholo ba hao bo phahame, mme bo entse ntho tse kgolo. Ntate ke mang ya kang ka wena? O tshwanetswe ke thoriso,
o morena wa marena, o kgosi ya dikgosi, mo lefatsheng le mahodimong, ha o ya tshwanang le wena. Modimo wa rona re a o leboha, o re moroki ha re kena tempeleng ya hao, ho timele borona, ho tswale buwena, mabitso a rona, a nyamele Modimo wa rona, ho utlwahale lebitso la hao fela. Re a o leboha Modimo, ha o kgonne ho bebofatsa maoto a rona, hore re tle re kene sedibeng sena sa madi, a litareng ya tefelo, diba seo e leng setlhare, matla a sona ke bophelo. Etsa hore Modimo ha re tswa mona, re be re tsamaya le setlhare seo re se thotseng sedibeng sena. Bua morena, bahlanka ba hao ba mametse, lentswe la hao le a bua rona, re a khutsa Modimo. Ke a o leboha senatla sa ho loka. We know Modimo hore whenever your children are gathered in this fashion, Modimo, the evil one is always looking for ways in which he can come, cause division, penetrate, and do all sort of, Lord God, things which are not in line with what has made us to be here. Ha ekaba hona le memoya e jwalo, ke a e kgalemela ka lebitso la Jesu. Ha ena matla ka hare ho tulo le sebaka sena. Moya o mong fela o tlameileng o rene, o tlameileng o buse. Moroki o re moya ona ke moya wa nnete wa tjheseho. Mme re a kopa Modimo hore ho rene matla a moya o halalelang ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Morena ka mohau wa hao, utlwa dithapelo tsa rona, mabitsong a mararo, la Ntate le la Mora le la moya o halalelang. Amen. Buka ke ya Genese. The book is Genesis, Kgaolo kapo temana ya bosupa, chapter 7, re tlo bala verse 17 up to verse 18. temana ya lesome le bosupa go fitlha lesome le borobedi. Ha le sheba hantle ha ke a qala temana ena ho tswa ho verse kapo verse 1. If you saw that I did not start this chapter from verse 1, Ke qadile temana ena mpeng. I started this chapter in the middle. Re a tseba hore ho thata haholo We know that it is difficult ho bala buka ena ya Genese o qala mpeng. to start this book of Genesis from the middle, Hobane buka ena ya Genese bomme le bontate because congregation of the Lord, this book of Genesis, e tsebahala jwalo ka buka e re tsebang ka hore ke di Pentateuch. it is known that it is the book that has been mentioned. Jwale di Pentateuch, according to the Bible, Go ya ka dithuto tsa Bible, ke di buka tse hlano tse qalang Bibele. it is the first 5 books Ka that lentswe start le the leng Bible. re ka nna ra re ke Torah. In other words, we can say it is Torah. If you don't want to say Torah, you can say Pentateuch. Ha o sa batle gore Torah o ka nna wa bolela ka lebitso le. Now, a Torah is the book of the law. Torah ke buka ya molao. Buka ena ya Genese This book of Genesis, e balwa ho tloha verse 1 up until mo e fellang teng. it is read from verse 1 up until where it Hobane ends. it narrates a particular narrative. Ka gonne e bolela ka seo se diragetseng. Now, you cannot get the narrative if you just read from the middle. Ka gonne o ka se fumane molaetsa fa o isimolola mogare. Jwale ke le fa homework hore re o qala le yona hodimo. I am giving you homework so that you can start from the Hobane nna beginning. ke qadile hodimo. Because I started it in the middle. Hore ke thole ditemana ena e ke tlo rera ka yona. So that I can get this verse that I'm going to preach about. Jwale
mona mo re badileng teng bomme le bontate congregation of the Lord, where we just read, ntho ya bohlokwa e re tlamehileng re tsebe ka both Greek and Hebrew literature. the most important thing that we need to know about both Segerika le Hebrew. Seheberu. Ka bobedi ba yona testamente ya kgale e ngotswe ka Sehebheru. Both two languages are written in the Old Testament. Testamente e ntjha e ngotswe ka Segeriki. The New Testament is written in Greek. Now, when you look or check the Hebrew literature, When you check mikwalo ya Seheberu, Hebrew is so special in so many ways. Seheberu si khethile ka mokgwa e o rileng. Ntho ya pele ha o bala kapo o ngola Sehebheru, The first thing when you read or you write in Hebrew, you don't write from left to right. ga o ngwale go tswa mo letsogong la lengele go ya ko la moja. When you write a Hebrew language, Ga o ngwala leleme la Seheberu, you write from right to left. o kwala go tswa mo letsogong la moja o ya ko la O ngele. kala ka mona o ya kwana. You start from this side to this side. Hape ntho ya bohlokwa e re tlameileng ho e elellwa Again, what is so important that we need to take ke care of, hore in English, when you construct an English sentence, gore ka sejatlhapi ga o ngwala mola, you normally start with the subject, verb, and the object. o tshwanetse o simolole yalo. Jwale, the verb is normally in the middle. Ka go rialo lentswe o le fumana le le mogare. The boy kicks the ball. Mosimane o raga kgwele. Ai ke a ruta jwale ka re ke teacher. I am now in school. Ke I'm file ka re ke teaching. teacher ke ruta English. I'm teaching English now. But these are some of the important things which we need to know when we read the Hebrew scriptures. Empa tse ke tse ding tse re di botlhokwa tse re Now, tshwanetse re di itse ga re ruta ka In Seheberu. Hebrew, you don't start by the subject. Ka Seheberu ha o simolole ka mola. You start by the verb. O simolola Ka ka le aids. lediri. Jwale, hangata ha o bala Sehebheru ka language ya Sehebheru, In most cases, when you read Hebrew in that language, e tla re, and God said, e qala fela. e tla be e re Modimo o rile at the beginning. Di sentences tsa Sehebheru di qala ka this conjunction and. Mela ya Seheberu started with this conjunction. In a normal English sentence, Mo moleng o tlwaelehileng wa sejatlhapi. o tla expecta hore a conjunction is in the middle connecting two phrases or two sentences. O tla lemoga gore mola o tla be o le mogare o kopantshang mantswe a mabedi Jwale ao. Sehebheru sona ha se qala se re, and God said. But in Hebrew, it started by saying, Modimo o rile. Jwale mo re badileng teng e qala ka lentswe lena le bohlokwa. Where we read, it started with this E important qala ka word. lentswe lena la Sehebheru vayisu. It started with this Hebrew word, vahisu. Jwale vayisu e bolela and he lifted up. Vahisu says, o ile a phagamisa a tlhatlosa. Jwale Modimo o phahamisa eng? What is God raising up? Mo re badileng ke ka mora hore Where we just read, it is after. Modimo a fane ka molao After God has given commandment hore ke a bona hore lefatsheng lena leo ke le bopileng, that I see in this world that I created. my children are no longer obeying my laws and my decrees. Bana ba me ga ba sa ikobela melao le melawana ya Batho me. se ba etsa ka boithatelo. The people are doing as they like. Mme ke tlo fedisa lefatshe ka morwallo wa metsi. I am going to bring floods to finish off this But there world. is only one man whom I find upright before my eyes. Empa go na le monna o le mongwe yo o siame mo matlhong a Monna me. yeo lebitso la hae ke Noah. This man, his name is Noah. Jwale
modimo o fa Noah melao God gave Noah some commandments. on how to build areka. Hore age areka yang. Yaba Noah o aha areka Then Noah built this ark ho ya ka molao wa modimo. according to the commandments of God. Bibele e re ha Noah a aha areka, The Bible says as Noah was building this ark, batho ba ne ba nahana hore wa hlanya. people thought he was crazy. Batho ba ne ba nahana hore ketso a e etsang People thought what he was ke doing ketso ya bohlanya. is something that is making him crazy. Empa Noah o na fumane lentswe But Noah got the ho word tswa ho modimo wa hae. from his God. Ha qeta ho aha areka ena, After constructing this ark, yaba modimo o nesa pula. God bring a lot of rain. Yaba pula ena batho ba nahana hore ke pula ya ka mehla. People thought that this is just a normal rain. Kganthe ha ba tsebe hore pula ena ke pula e tlo qeta lefatshe. Little did they understood that this rain is going to finish Ha off this batho well. ba ntse ba bona metsi a nyoloha, As they saw this water rising up, yaba ba utlwisisa hore na hobaneng Noah a na ntse a aha areka. they understood the reason why Noah was constructing this ark. Modimo a re kena ka hare ho areka, God said, get into this ark. because areka bomme le bontate, Because a congregation of the Lord, it symbolizes the following 3 points. ke setshwantsho sa dintlha tse tharo tse. Ha modimo a o kentse ka hare ho areka, When God put you inside the ark, ntho ya pele e bolela hore the first thing says, you are remembered. wa hopolwa. Modimo wa o hopola, God remembers you. modimo wa o tseba. God knows you. Ntho ya bobedi The second one ye etsang hore that says, ha o kene ka hare ho areka as you got into this ke ark, he hore you are covered. o bolokegile. Ha o le ka hare ho areka, When you are inside ho this ark, bolela hore you are covered. it means o Ya bolokegile. o qetela ye modimo a e etsang The last one that God made ke hore when you get an opportunity is how fumana monyetla to be in the ark, go tsena ka mogare e ga bolela areka. hore o phulusitswe. It means you have been saved. You are saved O bolokilwe ka hare ho areka. ka mogare ga So inside the ark. modimo ha a re ho Noah, When God said to Noah, aha areka, construct this ark, modimo na batla hore ho Noah, God wanted to say to I Noah, remember you. ke a o Sa gopola. bobedi o na re ho yena, The second time he you are said, covered. o Ya o bolokegile. qetela o na re The last one he not said, only you are covered, e seng fela gore o but you are bolokegile, saved. o safehile. Jwale bomme le bontate, Congregation of the Lord, tsatsing la kajeno today ke batla hore ho lona, I want to say unto you, ha o le ka hare ho areka, inside the ark, it does not mean ga go reye gore you are immune ga o na matsapa. from the problems that will affect ordinary O person. ka se nne le matsapa ao a ka nnang le mang le O ntso le mang. ka hare ho areka, Come inside the o tla ark, feta mathateng. you will pass through O ntso le challenges. ka hare ho areka, Inside this ark, tumelo ya hao e tla testuwa. your faith will be tested. Empa what makes you special, But seo se dirang gore o nne o what takes you from an ordinary person, go tseya go nna motho o ke hore even in those problems, le mogareng ga mathata you are covered. o sireletse Even in those problems, le fa matsapa you ao are saved. o bolokegile Because modimo because o God kentse has put you ka hare ho areka. inside the ark. Ho na le batho There are people ba tsamayang who are walking ka ntle ho around areka. in outside the Ho na ark. le batho There are people ba tsamayang who work kgahlanong against le the areka. ark. It is dangerous Go kotsi to operate go dira yalo outside the ark. ko ntle ga areka. You rather be inside Go kaone o nne ka mo because wa tseba hore ka gonne you know ka that hare o bolokehile. you are saved inside. You are remembered.
wa gopolwa and you are covered. o bolokehile. Jwale ke batla ho reng Now, what am I saying? e re Bibele mo re badileng. The Bible says, why we just read, For 40 days the floods kept on coming. matsatsi a masome a mane morwalle o ne o ntse o tla. Now, there's a difference between an ark and the boat. Gona le pharologano mo arekeng le mokorwana. La nkutlwa Phuthego? Do you understand me? Ho na le phapang pakeng tsa sekepe There is a difference between a ship le areka. and an ark. Sekepe A ship, hore se etsuwe, when it is made, moetsi wa sekepe the originator of the ship o tlameile a tsebe hore ho na le metsi must know that there is water mo sekepe se tla tsamayang teng. where this ship or this boat will So, go on. the inventor of a boat Mudiri wa o seketswana se se, etsa a tseba hore ho na le metsi. he does that with an understanding that there is water. Phuthego ha e nkutlwe. Ho tlameile ho be le metsi hore sekepe se etsuwe. You need water for the ship to be created. Empa areka But the ark, e creatuwa pele. it is e bupiwa pele. Then metsi a tla a e phamisa. Then water will come and lift it up. Areka e hloka metsi. The ark needs water. Metsi a thola areka e le teng. The water will find the Ebe ark there. metsi a kuka areka. The water will lift the ark Sekepe up. se thola metsi a le teng. The ship is created while the water Ebe is o kenya there. sekepe metsing. You put this ship Jwale inside the water. ha o tsamaya le Modimo, When you walk with God, ba o thola o le teng. they find you there. How exist because Ha o nne teng ka gonne you must go and swim. o tshwanetse o thuta, You exist o nna teng first before anything else. pele ga tso tsotlhe. Ha di tla dintho, When all these things di o come, thola o le teng. they find you already E re there. Bibele after 40 days, The Bible says morao ga matsatsi a masome the a water mane, kept on coming metsi a nnetse go tla, and it lifted up the ark. a phagamisa a reka. Now, mosebetsi wa metsi The job of this water is not to make you drown. ga a tshwanna gore a Ngwana go- Modimo ya covered. a child of God who Ngwana is saved, Modimo ya remembered. a child of God wa go- Mathata a hao your problems are not there to drown you, ga mo gore o but they are nwele, there to lift you up. a mo gore a o If it tholwe. wasn't because of the water, Fa e ne e se ka the metsi, ark was not going to be lifted a up. reka e ne e ka se Sometimes tholwe. for you Mo nakong tse dingwe, to experience breakthroughs, gore o nne le you need the water o tlhoka to metsi, come and lift you up. gore a tle a go The phagamisa. purpose of the water Motlhodithero wa was meant metsi, to come gore a tle, and drown the ark. e seng gore a But the tle ark a of the reka. Lord, Empa a reka e ne e le Modimo. ha e drown-uwe ke metsi. It will never be drowned by water. After 40 days, the water kept on coming Morao ga matsatsi a masome a mane metsi a ne a tla, and it lifted the ark. a tsholeletsa a reka. Ba bang ba rona, Some of us, ha metsi a tla re baleya metsi. when water comes, we run Ngwana away. Modimo ha a bale metsi. The child of God is O not afraid sebedisa of water. dikgohola. You use to the lift you floods up. go tsholeletsa. That's why Bibele e qalang ka hore Ke ka lebaka le when the Bible starts, vayisu, vahiso, and it lifted the ark up. ile ya tsholeletsa a reka If ko there was no godimo. water, Fa go ne go sena the metsi, ark was going to remain a stagnant. reka e ne yo nna e But ntse e le because foo. of the floods, Empa ka the morwalle, water lifted the ark. metsi a ile a Those tsholeletsa who a were reka. inside the ark, Bao ba neng ba le ka they were mogare, protected ba ne ba because the sireletsegile. ark was the ark Ka gonne a of reka the Lord. e ne le ya Modimo, E seng ya batho. not for people. Ha re balehe metsi. We Ke are batla re not- tsamaye mona re tseba that point. I want us to know this point that we are not running away from the water. Bothata ba ba Kreste, we panic so much. A problem of Christians, re na le go etsaetsega. We don't practice what we normally say, peace in the storm. Ga re dire seo re tlwaetseng go se dira gore go nne le kagiso mo gareng ga morwalle. Jesu bukeng ya Mateu,
In the book of Matthew, Jesus, ha tsamaya le barutwa ba hae as he was going with his disciples, bibele e re ya ba maqhubu a lewatle a tsitsinya sekepe the Bible say the floods and troubles of the seas shake the boat. jesu o na robetse Jesus Christ was asleep. ke ka hoo barutwa ba hae It is for that reason his they disciples, were panicking shouting, ba ne ba etsaetsa ba tshohile. master, master, Morena, don't you morena, care if we die? ha o re tlhomohele pelo ke Ba nna. tsosa jesu They wake him up gobane jesu because Jesus o na tseba hore knows that ka nako ye nngwe at some point o some hloka time, maqhubu you need the gore o flood tsebe boholo so that you can le the boteng ba greatness ntate modimo of God. ka ntle o maqhubu Without this o keke wa flood, tseba you will not gore na know modimo enwa who this o God mo is rapelang that you always lebitso la pray. hae ke mang Who is his but name? wa tseba hore But you know that maqhubu this floods and they lift you up a go tsholeletsa, a o tlhatlosa. moroki o re The song ke says, sikilwe ke jesu ke dutse ho yena I've been protected by Jesus. ha e I'm tswela sitting pele ho na to le him. mona mareng nna nka sisinyeha jwang ha ke le ho jesu As you go on, how can I be shaken when I'm with him? di tla feta tse ntshwenyang e sita le lefu Everything that is bothering me with power will pass, even death. now the ark you are the ark of the lord Empa o areka ya modimo. you don't exist because there is water Ha o nne teng ka gonne go na le metsi. you exist first then the water come O nna teng pele metsi a tla morago. you are not here Ha o fa because you need to exist for something else ka gonne o tshwanetse o nne teng for sengwe. you are here O fa because god has planted your feet ka here gonne modimo o beile maoto a gago. jwale ha e tswela pele e re As it goes on, it says, the water had to come metsi a ne a tshwanetse a tle to lift the ark up gore a tlhatlose a reka. and those who were outside the ark Bao ba neng ba le ko ntle ga a ba reka. tseba ho etsaetseng ka bona We know what happened to they them. died Ba they were swa killed by floods ba bolaile ke morwallle. why because they were not covered Ka ntlha ya gore ba ne ba sa wa tseba taba ya sireletsega. covering bomme le bontate bohlokwa You know, to be covered, it is very ha o le important. ngwana modimo you must understand this basic principle of being covered When you are a child of God, o tshwanetse o utlwisise o kena molonyana wa tulong gore e nngwe le e nngwe o tseba you are covered you go into every place knowing that o o kena sireletsegile. tulong e nngwe le e nngwe knowing that god remembers you You go into every place o itse gore modimo o sa o gopola. now even when things happen in that environment where iphumanang o le ho yona le fa dilo di diragala mo tlase ga maemo where you get yourself in, you are covered o sireletsegile. ha ke tsebe hore na ke ba bakae ba rona I don't know how many of us ba na lo kganna who used to drive, o be latenyana ka metsotso e itseng o bone hore ke late wa tseba o salle ko morago ka with few minutes, panic o panic o etsaetsege mo no tlo feta teng o bo thola hore he bana ha e ka re ke accident mo where you were supposed to pass. You find that, wow, here is an if accident. I was on time it means in one way or the other Fa ke ne ke le mo nakong ka nako e nngwe, maybe e ka be le nna mo mohlomongwe e ka be e le nna. those are some of the signs tse o bontshang you are covered Ao ke matshwao a bontshang gore o go na le sireletsegile. dinthonyana tse nyane tseo modimo a dulang a re buisa ka tsona There are small things that God would always show us. di etsagale dintho pela hao empa wena you remain harmful Things will happen, but wena o nna o sireletsegile. the answer you are covered Karabo ke gore o sireletsegile. you enter every door knowing you are covered O tsena ka lebati le lengwe le le lengwe ka go itse gore o ha o ka sireletsegile. tseba hore le ha di katla Even if you know if they come, they are meant to lift the ark up
di tshwanetse di tlhatlose moko a reka Because if it was not because of the ark, ka gonne fa ene se ka a reka the water or the ark of the Lord inekeke ya phahama raibona. a reka ya modimo will never raise up and see it. Moroki ori, The song says, ketso tsa ona their deeds, di benya di khanya lefatsheng. they are bright and shine upon this Ona ke world. modimo, ha re ona o bua ka modimo. They say, when he says him, O re ketso tsa ona modimo he o says his deeds, di benya di khanya lefatsheng. they shine upon this world. Ke ka ha modimo a coverile ngwana hae. This is where God has covered his child. So I am here today bomme le bontate. In that way, congregation of the Phutho ya Lord, modimo e ratehang congregation of the go tla Lord, re ho lona. to say to you, Ha o le mokreste, if you are a Christian, dikgohola di tlamehile di tle. floods will come, Empa o fenya dikgohola but you defeat this ka ho flood. tseba hore you are within the ark. Go itse gore o ka mo gare ga a reka. Fubeng sa hae ka jeno ke a kgatholoha. On his chest today, Ke apere lerato ka matsatsi ohle. you are clothed with love Tjhe, at ha all ke times. tshohe letho, ke bolokehile. I am not afraid of anything. Ke moroki ha bua le rona. This is the song that is So, talking to ha o us. kene ka hara kereke e, When you are inside this today you are covered. ka letsatsi le, Everyone who's here, you are covered. ka o mongwe le o mongwe wa lona o leng ka O mo tlo tswa osile, mona o tseba hore phatleng ya hao you go out here knowing that on o na le your letshwao la madi a konyana. you have the sign of the Lamb Phatleng ya hao on your ho forehead. ngotswe you are remembered. Go ngwadilwe gore ke a o gopola. Modimo o re, God says, how can I know the single hair on your head? ke itse moriri mongwe le mongwe mo tlhogong ya How gago. can I forget you? Nka go lebala bjang? If ke tseba moriri wa hao, When I know the number of your ke hair, tseba hore na moriri wa hao ke number e kae. I know the numbers of your hair. So on what your makes head. you think hore nka o lebala? Ke eng se se dirang gore I will forget Ke a you? tseba hore I know that ka nako ye nngwe dintho di etsahala. when things happen, O nahana hore you think that modimo ke modimo wa batho ba itseng. it's a God of certain people. Ho neng ke rapela, How long have I ho been neng ke praying? fasta, How long have I ha ona ntho e etsahalang. but nothing is E re ke o happening. jwetse ngwaneso, Let me tell you modimo today, wa o tseba God knows you. ebile wa o hopola. He also remembers Ke ka you. hoo moroki a reng That is why the song morena says, wa ntekola God is, hape wa ntseba. he knows me. O tseba bodulo ba ka He knows where I le maemo a ka. and my E position. nka ya kae le I kae, can go anywhere. Jesu o na le nna. Jesus is with me. Amen. Amen. O tseba budu ba ka le maemo a ka. Le hanka ya kae le he kae Jesu o na le nna. Ha ho ba ni o hohle le fa o ntse o le teng hohle. Ke tla kopa ntate Matlhare hore etella pele ka thapelo. Are rapeleng modimo morwa modimo moya o boitshepo modimo mothata yotlhe wena motlhodi wa lehodimo le lefatshe o beile motho mo lefatsheng le modimo wa monaya melao ya gago yo a neng a sa tshwanna gore a itlole mme modimo wa ka gonne rona re batho ba o re influensang ke dilo tsa lefatshe re ile ra itebala modimo mme o seo se ile sa o galefisa
ke ka lebaka leo modimo o boneng gore go a tlhokega ebile go a tshwanela gore o tshwanetse o fedise lefatshe le ka metsi ao a neng a tswa legodimong. Mme modimo wa ka molaetsa wa hao mo mosong wa letsatsi le o re bolelela gore go ne go na le monna yo neng a eme sentle mo pele ga sefatlhego sa gago, yo neng a ikobela melao ya gago ka dinako tsotlhe, mme e rile le fa o mo fa molao wa gore a reka modimo o mo fa le di-specifications modimo wa ka o ile a dira yalo ko ntle le o botsolosa. Mme morago modimo ha o mo tsentsha ka mogare ga reka ya gago yeo a e agileng, o ne o bontsha tlhompho e o mo fang yona, o ne o mo gopotsa gore o bolokegile. Mme re a leboga modimo moso wa letsatsi le go fumana molaetsa o. Motlhomo re ne re itebetse, re ne re ntse very comfortably in our comfort zone, mo re ne re rapela ya ka tlwaelo, re sa tseitsia melao ya gago. Lentswe la hao re ne le re lebala fela modimo, re sa tsene ka mogare ga lona le go le utlwisisa. Re a leboga mo mosong wa letsatsi le fa o romile motlhanka wa gago gore a tlo re tshikinya modimo, gore a tlo re gopotsa gore re tshwantse re ikobele melao ya gago ka dinako tsotlhe, gore o nne o re gopola, o nne o re itse ebile o re safe, o re beye mo tlase ga tshireletso ya gago modimo. Ke a rapela modimo wa ka, ke rapelela kereke ya Akasia e ka dinako tsotlhe modimo e galaletsang with the praise and worship, e rapela modimo ba na le di-needs tsa bona tse di fapafapaneng modimo wa ka, e bope e nne ngatana e le nngwe, e gopole gore ha e tsena ka mogare ga reka e wena o re laetseng gore re tsene ka mogare ga yona modimo, re tlabe re le safe, re tsamaya mogareng ga mathata a mangwe modimo ke a batlang gore kometsa, empa ka madi a konyana ao a tshwailweng difatlhego tsa rona modimo, we manage to survive. E ne se ka botlhale a rona, e ne se ka dikitso tsa rona. Modimo wa ka re ke a leboga seo fatsa motlhanka wa gago yo mo romile mo modimo moruti Ntai gore a tlo bjala peo. Tsholofelo ke gore peo ya e badile mo mosong wa letsatsi le e tla tsena mo mmung o nonneng, mme e bea ditholwana tseo di tla beng di re thusa ka dinako tsotlhe modimo, re ha re lebala re gopole buka ya mathomo ka mogara buka ya gago e boitshepo modimo wa ka. Seo fatsa mongwe le mongwe yo utlwileng lentswe le, seo fatsa mongwe le mongwe yo utlwileng lentswe le modimo ka masedinyana, le iphumanele bodulo mo pelong ya hae, mme nne se ikokotlelo mo maphelong a gagwe. Seo fatsa tsotlhe modimo, seo fatsa tsotlhe mo leineng la rara morwa le moya o boitshepo. Amen. Hey no yana, hey no yana. Thank you so much. Thank you so much. Hey no yana, na neti, ini no yana, no ya. No yana, hey no yana, hey no yana, hey no yana, hey no yana, na